Vaholobye va ANC ka Tripartite Alliance va kanetana na vukona bya DA ka mfumo wa Nhlengelo. Va Hector Peterson Foundation va simeka pfhumba ra matimu ya mbuyiso Makhubo. Kasi eka mitlangu, Bangladesh va nghene eka rhengu ra Super 8 eka T20 hi ku hlula Nepal. Baka hina, lawa i mahungu ya Xitsonga eka SABC, mina vito ni Matimu Khosa riperile. Bandla ra IFP ri vuyile eka mfumo wa KwaZulu-Natal endzhaku ka 20 wa malembe. IFP yi vumbe mfumo wa Nhlengelo kun'we na DA na ANC. Thami Ntuli wa IFP u voteriwe ku va holobyenkulu wa xifundzankulu lexiya. Holobyenkulu lontshwa wa KwaZulu-Natal Thami Ntuli u huma endyangwini lowu a wu swerile khale ka mudyondzisi u velekiwe no kulela eNkandla. A ri xirho xa nhlangano wa rixaka wa vadyondzisi laha a nga eka tipolitiki a nga va a joyina IFP. U tlakukile eka swiyimo swa vandla laha a ri murhangeri wa rhavi ni xifundza. Hi 2012 u hlawuriwe ku va meyara wa masipala wa Nkandla. Hi nkarhi wa nhlengeletano yo hlawula ya vandla eKZN hi 2019 u seketeriwe hi musunguri wa vandla Hosi Mangosuthu Buthelezi u ve a hlawuriwa tanihi mutshamaxitulu wa xifundzankulu. Endzhaku ka nhlawulo wa miganga wa 2021 Ntuli u hlawuriwe tanihi meyara wa xifundza xa King Cetshwayo ku nga xivandla lexi a xi gimeteke hi Ravuntlhanu loko a funghisiwa ximfumo tanihi holobyenkulu wa KwaZulu-Natal. Vandla ra yena ri tshemba leswaku vutshila byakwe lebyi a byi kumeke eka swivumbeko swo hambana swa mfumo wa vufambisi byi ta n'wi veka eka xiyimo lexinene xo rhangela xifundzankulu. We fundamentally believe that his experience, knowledge and expertise speak for themselves as somebody who is going to be able to take forward the province of KwaZulu-Natal. We want to thank the people for the trust and similarly congratulate the people of KwaZulu-Natal on this milestone wherein they have ensured a change of government for the better as far as we are concerned. We campaigned on the 13-point plan manifesto. The coalition government will obviously have to merge manifestos and ideas of the various parties. Loko a vulavula endzhaku ka ku hlawuriwa ka yena hi Ravuntlhanu, holobyenkulu loyi a hlawuriweke u vule leswaku mfumo wa yena wu ta hatlisa mphakelo wa vukorhokeri loko wu ri karhi wu rhangisa emahlweni ku lwisana ni vukungundzwana ni ku herisa vugevenga. There are women and men who are seated there at home who do not have something to put in the stomach for the day. And that's a task which we are faced with. There are youths who are seated at home, who are graduates, who are looking forward to have a prosperous future. There are people who are actually in our province affected by the issues of social ills and crime, and there is a lot which I'm referring to it as a mammon task ahead, which we'll find ourselves having to attend to. Ntuli u ta vekiwa ximfumo ensindzo wa KwaZulu-Natal exitediyamu xa rugby xa Woodburn ePietermaritzburg ra vumbirhi. U languteriwe ku tivisa swirho swa huvonkulu. Xifundzankulu xa Limpopo xi ta fambisiwa hi holobyenkulu wa xisati Dr. Phuphi Ramathuba. Vhiki leri nga hela, Palamende ya Limpopo yi hlawule Dr. Ramathuba loyi a ri holobye wa rihanyu eLimpopo tanihi holobyenkulu wa xifundzankulu. Hi languta rendzo ra tipolitiki ra Dr. Ramathuba loyi a nga tswariwa eka Mashamba eElim hi lembe ra 1973. Muganga wa ka Mashamba hi laha Dr. Phuphi Ramathuba a nga kulela kona. Ramathuba u sungule tidyondzo takwe exikolweni xa le hansi xa Thitangule. Khale ka mudyondzikulobye Martha Mulawuzi u hlamusela Ramathuba tanihi mudyondzi wo tlhariha no tinyiketela. She was very bright. She liked the work. You know, the most thing that I still remember while we were still young, there was a garden at school. You know, she was staying far from the school, but she will make sure that she have to water her line. Ni khale ka mudyondzisi wakwe wa Xinghezi na Ntivombango na yena u hlamusela Ramathuba tanihi mudyondzi wo tinyiketela no tlhariha. I was English and geography teacher, and I taught her
When it comes to debate, she was always the first one to volunteer to do all these things. When it comes to geography issues, I had no problem. I know even if I do not have much preparation, people will always do it for me. Obile mutshamaxitulu xa South African Medical Association exifundzeninkulu, xana xa mutshamaxitulu xa SACP eLimpopo, u tlhela va xirho xa komiti ya ANC kona xifundzeninkulu. U tirhe tanihi holobye wa rihanyo eLimpopo hi 2015. Ku nga xivana lexi a nga tirha eka xona ku fikela vhiki leri nga hundza. It's simple telling a girl child that even if you are from the dusty street of Amashamba and you used to walk barefoot to school and you used to go to a classroom in Chitangule under a tree, and one day a snake fell from the tree and the school is off, it's out. Once it's possible that things can happen and one day you can find yourself leading a province. Sweswi i na ntirho wukulu wo hlawula khabinete ya xifundzankulu. The cabinet will be informed by through the eye of the needle. Through the eye of the needle talks about ethical leadership, the leadership that will inspire confidence in the masses of our people, the leadership that will understand that here we talk about collectivism, it's not about individualism. Here we're talking about we need to change, people need. Holobye wa mabindzu ya mfumo Pravin Gordhan u ya eku wiseni endzhaku ka ku tirhela mfumo malembe yo hlaya. Gordhan u tivisa leswaku u ta gimeta rendzo rakwe ra tipolitiki endzhaku ka nhlawulo lowu nga hundza. Gordhan u tirhe eka swivandla swo hlaya ku katsa tanihi nhloko ya hofisi ya xibalo ya SARS na holobye ka tindzawulo ta timali ta mabindzu ya mfumo. Kambe u ta tsundzukiwa hi mitirho yo hambanahambana ku katsa ku tirhela ku xavisa khampani ya xihahampfhuka ya mfumo ya SAA. Emasunguleni ya lembe, Gordhan u tivise leswaku u ta tshika tipolitiki endzhaku ka nhlawulo. Growing up in Durban, one can't but always have heard of Pravin Gordhan. He's been a figure that has been part of the political rumblings over the years. We've been aware of him even during those years when the ANC was banned in the 80s, and he was known as someone that had a pharmacy in what was the Indian part of Durban during the apartheid days, and so was quite well known in political circles. U tirhe eka swiyenge swo hlaya swa nkoka kusukela eka mfumo wa Nelson Mandela ku ya fika eka mfumo wa President Cyril Ramaphosa. I think the biggest impact of Mr. Pravin Gordhan was building SARS that became a formidable and globally recognized revenue and customs administration that produced good fiscal results, exceeding revenue targets, and increasingly played a positive role to enable other government departments and assist functions across government. Gordhan u ve xiphemu xa ntlawa wa varhangeri lava nga sungula ku ntlhontlha mafumelo ya Zuma hikwalaho ka swihehlo swa ku vutliwa ka vulawuri bya mfumo. Zuma u vuya a hlongola Gordhan tanihi holobye wa timali hi Nyenyankulu 2017. We know from the evidence before the Zondo Commission what had happened at Eskom. The same was true at Transnet. So the first year, 18 months to 2 years, Transnet and Eskom in particular, you had to appoint credible boards. You had to get rid of the corrupt people deeply implicated in corruption. And these were senior executives. I think 2 CEOs are now facing criminal charges for their terms at Transnet and Eskom, together with other C-suite positions. So the institutional decay was there, and obviously in time it would lead to a decline in operational performance. So you as a minister, you are handed this portfolio and the expectations are with a magic wand you're going to turn them around. It doesn't work that way. Unga n'wi vona tanihi nena kumbe tanihi nala, ndzimba ya Gordhan tanihi n'watipolitiki yi fika emakumu, nakona ku nga ri khale Afrika-Dzonga ri ta tivisa holobye wuntshwa eka ndzawulo ya mabindzu ya mfumo. Mutivi wa tipolitiki Dr. Fikile Vilakazi u ri xinghana xa mabandla yo kaneta lama nga seketela mfumo wa nhlengelo ya fanele ku kuma ndlela ya ku hoxa voko eka tipolitiki ta Afrika-Dzonga.
Vilakazi u ri bandla ra MK ri tsandzeke ku vumba mfumo wa nhlengelo exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal laha ri nga kuma tivhoti to tala, kambe u ri nkarhi wa ha ri kona wa leswaku MK ri tirhela vaakatiko lava nga ri votela. The MK and the EFF, Al-Jama and the Progressive Alliance basically may need to regroup itself and strategize in terms of what are the best ways of acting as an opposition in this invitation. And my suggestion would be that let it be not just a positionality of mudslinging and agitation only, but let them consider an option that says, how can we best maximize this moment so that we contribute towards service delivery to the people of South Africa as the opposition. Kasi malangute mahungu ya Xitsonga eka SABC. Minhlangano leyi nga na xinghana na ANC ka Tripartite Alliance va kanetana na ku katsiwa ka DA ka mfumo wa nhlengelo. COSATU yi twa onge DA yi lwisana na ku hluvukisiwa ka vatirhi, kasi SACP yona a ri lava leswaku ANC ri vumba mfumo na mabandla tipolitiki laman'wana handle ka DA. Vanakulobye va ANC va khome nhlengeletano yo leha na vandla leri fumaka vhiki leri nga hundza emahlweni ka ku hlawuriwa ka president. Makanelwankulu a ku ri xivumbeko xa mfumo wa nhlengelo loko ku ri na ku kanetana lokukulu eka DA na MK party ya Jacob Zuma. We concluded that there was a permutation for the ANC to pursue the formation of a minority government with the features of a government of national unity. We made it clear that we were against seeking any coalition with the DA and the MKP. This is because we developed ourselves to become South Africa's leading political organization against neoliberalism and its other policies such as austerity. Nhlangano wa vatirhi COSATU va yimayile leswaku va lwisana na ku katsa DA eka mfumo wa nhlengelo. Xivilelo xa COSATU i matikhomelo ya DA eka vatirhi na ku ringanisiwa ka xiyimo xa ikhonomi etikweni. For COSATU, what is critical now is to ensure that this government moves with speed to address the many challenges facing society. It needs to focus on accelerating the fight against crime and corruption. Murhangeri wa vandla ra MK Jacob Zuma u sola ku vumbiwa ka mfumo wa nhlengelo. U hlamusela ntirhisano lowu tanihi ntwanano lowu nga kwetsimangiki lowu rhangelaka hi valungu exikarhi ka vandla ra ANC na vandla ra DA. Zuma u vula leswaku a ku na nchumu lexi vuriwaka mfumo wa nhlengelo eAfrika-Dzonga. We now need to be together so that we can have a government of national unity. That is meaningless, says nothing. There's nothing. We're just misleading one another to think that is a good thing. Other people even thought that they could in fact be together with the DA because they just put this word, government of national unity. Others are hiding behind. Now it has become such a thing. But by TNU, abbreviation, GNU. Nonsense. President Cyril Ramaphosa u ta vekiwa eka nkarhi wa yena wa vumbirhi tanihi nhloko ya mfumo hi Ravunharhu eUnion Buildings, kasi vandla ra EFF, MK, ATM, Al-Jama na UDM va vumba khomixini ya vantima ePalamende. Ndhawu ya matimu ya Hector Peterson yi simeke phurojeke ya vulavisisi bya leswi nga humelela hi Mbuyisa Makhubo. Vafambisi va ndhawu ya Hector Peterson Museum va ri vulavisisi byi ta paluxa leswi nga humelela hi vutomi bya Makhubo ku ta fikela loko a ta hundza emisaveni. Xitarata xa Muyema eSoweto hi laha Mbuyisa Makhubo a nga tekiwa kona xifaniso a tlakule Hector Peterson loyi a nga baleseriwa hi nkarhi lowu machudeni va le Soweto a va ri ku macheni. Kambe vo tala va n'wi tiva tanihi mulweri wa ntshunxeko loyi a nga nyamalala hi lembe ra 1979 endzhaku loko a voniwa a tlakule Peterson. Kambe sweswi ku sumukiwe project ya vulavisisi leyi fambisiwaka hi masipala wa doroba ra Joni leyi nga ta paluxa swo tala hi ta ku nyamalala kakwe. We as a museum, we've got a picture of Mbuyisa Makhubo inside the museum, but we do not have a story. So when people visit the museum, they do not get the whole story of Mbuyisa from birth to
the day he disappeared from Nigeria. So this is what we want to have as a museum, that information, that who is Mbuyisa or who was Mbuyisa. Bandyangu wa ka Makhubu va ri va hetelele ku vulavula na yena loko a nga se rhurhela eNigeria. Hambileswi siku ra 16 Khotavuxika ri vuxaka swilondza eka vona, va ri va khensa pfhumba leri nga simekiwa ra vulavisisi. After 48 years, somebody was brave enough to say, come, let's talk and pave a way to finding your brother. This is a very big day for me. I'm very happy. Lava va vulavula eka nkombiso va katsa khale ka muongori la nga tsala buku leyi nga thyiwa Nurses Were There ku bohi to tala hi ta mhangu leyi nga humelela hi 16 Khotavuxika 1976 u ri va vona swo hlomula mbilu exibedhlele xa Baragwanath. It was very difficult because patients were brought directly from theatre. You know, something we were not used to. But the staff who were sent managed to do all that. Vulavisisi byi endliwa tanihi ndlela yo n'wi tsundzuka no tlhela ku gimetiwa xitori xa vutomi byakwe. The important thing is for the youth for recognition of Mbuyisa Makhubu and understand who was he. Vatirhi va ndhawu ya switsundzuxo kumbe museum va ri hungu ra Makhubu ro hetelela ri ta hlayisiwa loko switirhisiwa swakwe leswi nga ta kumeka swi va nkombiso. Xitereka xa machudeni xa 1976 eSoweto xi cince xivumbeko xa tipolitiki laha tikweni. Machudeni va karhi lowuya wa mfumo wa xihlawuhlawu a va lwela ku tshika ku dyondzisiwa hi ririmi ra Xibhunu exikolweni. Kasi machudeni ya namuntlha va hlangana na mintlhontlho yo hambana na ya 1976. Komixini ya timfanelo ta vanhu yi vile na nhlengeletano yo languta eka mintlhontlho ya vantshwa va namuntlha. Vantshwa va hlengeletane eOlivenhoitspoort edzongeni wa Pitori. Vantshwa va sweswi va langutane na mintlhontlho ya madzolonga, swidzidziharisi na ku xanisana hi xivona. There are a lot of issues that exist, like teenage pregnancies in a lot of communities where children unfortunately become parents at a young age, having to then drop out of school. We have children that are being abused in their homes, children that are suicidal and depressed, and just the general moral fiber, I think, when it comes to the spirit of the child is broken due to abuse. Ku ya hi komixini ku xanisana ka vana eswikolweni i mhaka leyi vilerisaka laha vadyondzi va 3.2 million va xanisiwaka lembe na lembe. Ku tlula 68% ta vana lava xanisiwaka a va kali va kombela ku pfuniwa tanihileswi va vonaka onge swi nge ololoxi swiphiqo swa vona. Hambi swiritano va tiva nkoka wa dyondzo. This day is very special because it reminds us of how people fought for education and how important education is. Most people don't like education, don't like school, and I don't know where those people would have ended up if it wasn't for education and school. Matric is not always people don't really get into workspaces with just matric. Nowadays they're focusing more on having a degree, a certificate or a diploma of something. So I believe that education is the key to success. So, and also it's important because one gets to learn a lot. Varhangeri va swa vukhongeri va vula leswaku tikereke ti na ntirho wa nkoka wo tiyisisa mahanyelo lamanene eka miganga hi ku hambanahambana ka yona. A church is the function of society, and therefore it's really important for the church to contribute to the development of the youth. I think that is one of the reasons why we're hosting this event with the South African Human Rights Commission. The idea really is to expose the young to their human rights so that they can be able to face life more confidently and be more assertive, you know. It looks like we have lost our family values as a nation. And this is where, as the South African Human Rights Commission, we come in and we look at a project that we started last year, which is called SHINE, which is about social harmony through national effort, where we can then share the stories with the young and the old in order to build our nation once more. Because we believe that it is only through us with having this type of occasions where we can talk about what has gone wrong in order for us to be able to rebuild our society. Tanihileswi tiko ri nga langutana na mitlhontlho yo tika
ku katsa na vusweti leswi yaka swi nyanyisa vangwa exikarhi ka lava nga swela na lava nga fuma. Tinhlengeletano to fana na leti ti na nkoka eka ku dyondzisa vantshwa hi timfanelo ta vona. Lawa emakumu ya mahungu lama hi mkhomele mona ka siku ra namuntlha, man'wani ya ta va kona hi Ravunharhu, kasi Tsietsi Baloyi u ta landzela na maxelo endzhaku ka mavhengele. Mina vito ni Matimu Khosa, riperile. Riperile leswaku xiyimo xa maxelo xi hi khomele yini eka madyambu ya namuntlha. Ku na timpfula leti nga va ka kona eka madyambu ya namuntlha, ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa le Eastern Cape, nakona ku ya exifundzeninkulu xa le Eastern Cape, nakona u nga languta 30 wa chances ta mpfula leti nga languteriwaka eka madyambu ya namuntlha. Kasi ni le ka siku ra mundzuku kona timpfula ta languteriwa ku yisa mahlweni, ngopfungopfu loko hi languta edorobeni ra le Cape Town. Kasi loko hi languta eka swilemukiso leswi nga va ka kona eka siku ra mundzuku, ku languteriwa moya lowu nga ta va karhi u hunga, ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa le West, nakona ku ta va na moya lowu nga ta va karhi u hunga kusuka elwandle ra le Cape Town. Kasi loko hi languta eka maxelo ya swifundzakulu kona ku ta va ku ri ni maxelo mo hola swinene loko hi languta eka siku ra mundzuku, ngopfungopfu loko hi languta xifundzakulu xa Gauteng, loko languta Pitori ta va ri kwalomu ka 22, kasi Bronkhortspruit yona na yona ta va karhi hi horile 21 degrees. Kasi loko hi languta Carletonville nakona ku ta va ku horile eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo kona, loko hi languta tindhawu to fana na le Musina nakona ku ta va karhi ku hisa eka siku ra mundzuku, kasi Giyani yona ta va yi ri ka 26 eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi languta eka xifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona u nga ha langutela maxelo mo hola, ngopfungopfu loko u languta ndhawu to fana na le Skukuza ku ta va karhi ku horile. Kasi loko hi languta ndhawu to fana na Maxini kona u nga ha langutela kwalomu ka ma-20 ku ta va karhi ku horile. Kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal nakona u nga ha langutela maxelo mo hola eka siku ra mundzuku, Ulundi yi ta va karhi hola, Richards Bay yi ta va karhi hisa hi 31 degrees. Kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa East kona nakona u nga ha langutela maxelo ma kahle swinene, loko hi languta ndhawu to fana na Graaff-Reinet ku ta va karhi ku horile, kwano Joni ku ta va karhi horile hi 21 degrees. Kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa le West kona nakona u nga ha langutela maxelo ma kahle swinene, loko languta ndhawu ta Vutlenulas ku ta va karhi horile. Kasi loko languta ndhawu ta George ku ta va karhi horile hi 21 degrees. Kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa Northern Cape nakona u nga ha langutela maxelo ma kahle, ngopfungopfu loko languta va Upington ku ta va ku horile. Kasi Kimberley yona yi ta va karhi horile hi 22 degrees. Hi languta xifundzeninkulu xa Free State nakona u nga ha langutela maxelo ma kahle mo hola, loko languta ndhawu ta fana na Bothaville ku ta va karhi ku horile, u languta ndhawu ta Fort Sasolburg ku ta va karhi horile hi 21 degrees. Hi languta xifundzeninkulu xa North West kona u nga ha langutela maxelo mo hisa, loko hi languta ndhawu ta fana na Rustenburg laha ku nga ta va karhi Potchefstroom na yona yi ta va karhi hisa eka siku ra mundzuku. Kasi loko languta ndhawu ta Klerksdorp ta va karhi ku hisa eka siku ra mundzuku. Lawa ku ri maxelo lawa a hi mi khomele wona eka madyambu ya namuntlha. Ra perile.